kung kaya, unang nilay kung mga member of paregang bayne, tayo ko siti na di sinigi. Tayo ko matra na lima na sinigi. Sinigitong isipa na at tidak kasih sayang yang dia miliki. Karena istrimu adalah calon ibu dari anak-anakmu. Jangan kau tertipu dengan gak. Tapi kamu mahaman ni kucini anak muda ya pun nangodot tiay minyo na boyak kulit dari amma. Ini dia duit na boyak. Dia duit. Kuliah ngongkosi kaporitomi na kuday ya Muhammad. Kung nga po nirukam man yun na tautuwa. Naganakas simito ko nakatito isama nakatuwa nakapansiyo na. Naganagaiya ninjus kas kugana ba ng titari may mati ka na wali tanana. Jauday tanana. Sustas ko no. Kore mo to ka ulitik. Na dyan nasalo na bini ang iya jiri ulo. Hindi ko naritaw to. Dapat lingulinguin ang pataw-taw. Kalau kada luar sir. Aspire. Pemilih Jawa dong, harus betul-betul kita lihat bisa tidak dia jadi ibu yang baik, mendidik anak-anakku dengan baik, karena anak adalah investasi kita di hari kemudian. Jamaah, oh jamaah. Makanya mudah-mudahan bapak, ibu dan anak-anaknya ini menjadi orang-orang yang soleh dan soleha di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya hidup ini Pak kalau kita jauh dari agama? Ten harapan Pak. Mana pa yung akulin upat tingka balat ka Pak. Jejeri utota anak ta tinggi ngasim pangkat. Manabil lagi reagamay. Ano ten ang harapan Pak. Saya katakan kapun nanikana may Pak kalumanyangan jalan ni patuhan Pak. Pak barang-barangan niya, pangkat niya, nang pabil lagi reagamay niya. Jai na mo lalo, ipiraw po na pangkat, tinang bete. Ikarong po na pagkulumanyangan, tinang bete. Kapitile niya gamay. Ni panaw ngasing nilamas sa kamatian. Betul? Agam. Saya katakan, saya tidak akan bangga nak kau bisa jadi tentara, kau bisa jadi polisi, kau bisa jadi anggota dewan, bahkan kau bisa jadi presiden sekalipun nak. Bukan itu tujuanku melahirkan kamu, memperjuangkan kamu besar. Tapi aku ingin kau dalam pandangan Allah adalah anak yang soleh dan soleha, yang diterima doamu untuk diriku dan ibu. Tingkah pun apa yang sarenu nak jadi polisi, tentara, presiden, asal kau taat sama agama. Itu yang paling utama. Ano sana pembajik na niya pun nalusuk polisi, tentara, nampak bahaji sambayan, bahaji baca Quran. Betul? Ani kucini ka mga man nito tuwaya, bangga na mo tinggi gaji na na. Bangga mi magyan dinas ana. Ang patena na baca Quran na na. Alhamdulillah. Nakasiri-siri. Anggota kayo may po yung nanisuro imang alhamdulillah rabbil alamin ko na pandra na baca Quran anggota dewa ng ala'ilah. Lolos kita mga anggota dewa ng gatinak kuli lolos tayo surugan ng nalang ba dyan. Andiya lagi yato po siya nanay imam po na pancalik. Namen pumatay na muna kulit jari mansibok. Andiya. Karena orang mungkin di pikirannya dunia ini sangat wow. Merasa hebat dulu nih tanjak ngalino. Oh no jamaah. Apa sih dunia ini? Dunia ini hanya tempat persinggahan di mana perjalanan akan masih kita lanjutkan. Tapi ternyata banyak orang ditipu oleh dunia. At biasa ko gambarkan tawapunan ni talasat tajarelino Pak. Dari mulai alam ruh masuk ke alam rahim. Lalu kita lahir ke alam sahada, akan lanjut ke alam barza dan terus ke alam akhirat. Kamatunya ki anne kondrini para loy nampa lanaw ki primaros lewat sungguh minasa. Pas kinirapis sungguh minasa, say kali ron sampai dulu. Mana bajik mamon joy situasi di sungguh minasa. Sehingga kita na bajik nanti di sungguh minasa. Suara jaya itu lari-lari karueng suara bodoh. Kaya kita tertibui. Kasingkan joy di pikiran tak lagi kalupay mong kanamaros ba ni mange. Di mengerti niyo?
maka kami meminalino Pak. Kaya magilino ni sini. Jaya no more. Jaya no hebat. Tapi ingat, tego kalupay ka na akhirat lang ipunjo. Betul? Apakah kita tidak usah berusaha untuk dunia? Tidak usah, kalah. Karena doa Rabbana atina fid dunia hasanah. Kaya kami majina lino. Tapi tekong din na jinjo. Kalan yung doaya. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Kaya kami kabajikan na akhirat. Maka biasa saya katakan kepada anak-anak saya, Pak. Kemarin saya punya anak, saya sampaikan ke Pak Danyo, kemudian Pak Danyo juga menyampaikan ke atasannya. Apa kan Jorina pun jalan di bawah ini, tentara. Dandren. Jadi saya langsung bicara sama Pak Dandren. Saya ini sering ceramah di depan tentara. Saya ingin anak saya, walaupun dia anak ustaz, saya ingin dia salah satu pemuda yang bisa menjadi pertahanan negara. Kalau bisa dia luruskan jadi tentara, sesenang anak saya bisa jadi tentara. Saya katakan begitu. Tapi walaupun saya mau, periksa baik-baik dulu. Karena saya tidak mau hanya karena kita melihat saya, lantas anak bisa lolos dari tentara. Karena ya udah nakipun na banyak mentunjak, ya kan? Ternyata kukutak ng anakku pati jadi tentara. Bukan aku nanti jadi tentara, anak mau jak kalau tidak dikasih keluar baju sama celananya. Bukan masuk, karena sini-sini nggak diparisa kan? Bukan kaburat na yung parisa, karena mana yung burat gilit-gilit ya. Bukan jadi nak itu aja. Bukan aku pakai sirikiat nak lemak kupawam ni. Pak Dandren na tayang ko rimon. Nakanakat saja, katilan tumulong masuk. Bukan na nampak dari anak-anak banyikang bawahan. Karena katilan tumulong masuk. Ini naging tama. Pero sekali niya test na kabajiki ka. Sibutan, tidak kanak-kanak. Musik Pak Dandren. Tumulungan sulupan ng anak. Kenapa niya anak? Tago na suri pulang kota. Bikin repot negarin. Mantap bikin repot negarin. Suruh pulang. Di poteran nih, kalau bagian tantaran kau lagi tahu kan. Tantaran jam punya tantaran kau lagi kan. Kenapa menjadi Paris? Bukan aja. Apakah saya stres musim tidak? Santai aja. Aku pikir ada tak jadi tentara musim. Penting doakan kurang boleh buku sampai. Persoalan rezeki. Ngapa mirale na ko na tela to na narima gaji ni negara ya pandra kita na to. Teo magate. Jama. Oh jama. Regale sumpa tinggagang ni balla na yung pagandin yu wala pagawi. Tahu aja. Kalau lucu putin yung regale sa to por nga sa balla, ni kata sir ka pala na lulu. Iya, kamu na ba't to kalu pala na gale. Ano to puli na kis. Iyon yung SMK na napadapag ko na yan ito gali sa lamang tuwang. Nagana ito kamain ito lamang tuwang. Ito gali sa bedeng. Nagana apa niya majaman na. Hindi ka na ipapikampi. Nagana iya meron ka mo ito nito ka papikang. Kasi na nachocho niya na ito ko sagang papikang. Nagana iya pa natin na nachocho. Nagana ikana ko sa Ridiana. Masa papikal na naburat ni? Jo, ni tampo. Sa kangagan po na sarjaan, natin naman na-chocho sa lang papi. Tama na ito, papikan tao. Parang naman na ito, mangiwang ito papi. Tao to, di na si papi, di na bahay. Pati mo, jinikija-majaman ng punting, hala lang ito, baja agaman. Kaya pag yung papi, kang kanak mo sarjaan, papi, kangan, dahil ka po na sigarapulan na lang, papa, ganates, kipunapans. Ikaw na, sarjani, ganang pehon. Papi, na lagi na nagsikiling. Nagkontak, liwat mo kang mamamo ko. Bukan mo sa apa ini dunia ini. Dia penting tuh wajib agama. Saya itu tidak pernah mau pusing persoalan apa dikerja Pak. Yang penting halal.
Karena pelino Pak, tidak bisa lepas dari takdir Pak. Tidak ada orang tidak mau kaya di dunia, semua orang mau kaya. Tapi kalau memang takdirmu tidak kaya, kau tidak akan kaya sampai mati. Kalau Pak memang nyater Pak, kan dipikir dia tahu natungin mepengulung na sa kamana aja dali. Ini tuh kita tahu kasi na baju na laptop pasti galing kayo. Karena dali na tahu Pak. Jadi tidak bisa juga lepas dari takdir. Ini lakukan. Kaya magit pusing dulu linota. Kaya magit merasa dulu kan lino hebat. Akhirat lebih hebat, lebih tantui Pak. Betulin Ibu. Oh Ibu. Kan biasa pikiran tentu Bu, banyak uang kita paham? Apa betul itu? Apa betul banyak uang sudah pasti paham? Belum tentu. Kalau suaminya bagus agamanya, lalu kemudian banyak uangnya, sukses usahanya, mantap. Karena bisa dipercaya. Apalagi rajin ng ribotay at pajak pues. Ano ba di agama na percaya? Kalau na cellphone yun, tuhal lalaharan. Betul? Hindi sila panjamin. Bahwa banyak uang sudah bahag. Bahag. Panjamin kebahagiaan agama. Insya Allah. Agama Pak. Jemaah. Oh jemaah. Makanya jangan terlalu risau hanya perkara dunia. Risaulah dengan akhiratmu jemaah. Maka ana tahu Ustaz. Yai nan jodoh na pa Haji Yusuf Allah. Kumana tahu mo. Beyak ako hirap. Kanini na may mantun jadwi. Kung may kaawi yang nagay tahu hirap. Kanina ko gawin ban na din tamo. Jadi ako sampai na may pikir. Jadi dapat usut kala kanini ang tujuan. Nang paninik ay duwe. Kat diinat kena tujuan nini dapat usut kala. Dapat usut kala ay duwe. As lawang kala. Ikat dito ka ni kami. Sa hindi, hindi tayo ka pikir. Ako sa hato, mga mahal. Kung na dyan nugam, alhamdulillah. Kung na-check din nugam, alhamdulillah. Kaya nugam pa tayo mahal. Kaya siya tayo mahal. Teka mo ka ito. Ibu. O Ibu. Siapa ba na sabihin nila ako sa kasyal? Alam mo na bicarali na ito. Katayin niya ito siapa. Di, ang umatay. Kapunan niyo na nila ako sa siapa ka. Ruwan nitira. Kalumpan mo sa alimid. Lamentay mo tak lagi. Ay kang muatan. Hindi na duhin. Makanya sering membuat kita ini bermasalah dalam hidup. Bukan kebutuhan Pak. Bukan kebutuhan. Kalau apa yang sering membuat hidup ini bermasalah? Yang membuat hidup ini bermasalah sebenarnya adalah gaya hidup yang berlebih. Betul? Gaya hidup. Erot na jadikan. Iyo tahu. Oh, tahu. Lah, dahil mo tawa na gana. Oh, tawa. Iyo tawa. Ay, mati mi tawa. Pagkat. Kaya mo kumain ni Palachay po na gaya ni Pasay. Betul? Kapun na gaya ni Pasay na pirangal lagi akay. Lahat na ko gaya. Mati gaya. Kaya no to, munagan, ako sa lang nakanataw, apa na nakanataw? Ikaw, pumurot ko, kasi yung kanan, nataw na bilang eh. Lain oral, lain kamampuan. Lain oral, lain rejeki. Asal to may kami. Teka mo, hidup ka. Hidup niya. Ako sa pusi. Iya kung natekok ka reso. Ito, sangingan me o dyan ko na ang pusi. At kundari Landra at kundari Sipur so garing apa? Garingkut ko na bulan iya naniga na kutkal ito po na usaha ito ko pahimani lahat usaha sige jay na alhamdulillah kaya mo pusing-pusing ipon kanina ano tawa dyan nagapa ano tawa ngansan na mo dali nagaparalay ko mo usaha betul? Usaha mo kumasa tapi terkadang manusia ini, yang menyugasing ko ka na ba? Sinikisay, talasan na nyo ito pong pa.
Masa na dito? Tau pongoro ka patalipak, ilang rito pongoro pusing. Kung na niya tau pongoro pusing, patapopongoro. Kaya mo ilang rito pongoro ko na. Tenon! Ano tali, panapikirin ka na, palamukan rin mo. Pajak pa naman. Tato, nagtimulala na lang, sila na pulutos. Ay, pongoro niya. Nekat dito sa adarak ito, waras yun nga, kulit pusing ka, mga paglas. Saan? Tama na. Or kasinan na bako. Or sa bato. Pagkalarin yun ito. Narapit yan. Pusibang. Now, tingkan nyo pa yan, mano ito ko rin gayaan ako nagulit ko nyo. Sa minapusi nga bawa. Dapat na. Now, hindi na pabambang nilo. Ang hindi nila haya. Ang panangan. Nakulit puso. Nakulit puso rin. Salan yung maintain ito na dyan. Ang panahon siya na. Makapantuit. Tumpang tawalan. Ito ka panalipag po na sa ganyan ko na dyan. Pati mo ganyan, may pikirin ka na panto. Dali nga pa nakulit puso ko. Yan karaka. Siya ka konsiya. Nanisambe. Patabi bang sere. Ganang patlang patawa ka mo. Abangay Lord. Ingkan na miro patawan. Naliman na ngay po na pusin ron ng patuyo. Kari pusin ron ng panayama pa. Nung kanya kawan ni murok-murok. Kaya naman nalewa pikiran. Kaya pakipusin. Nang pumuro na ngayong gulong. Lepa din na sungke. Pusing-mising ka. Tenise. Kung manatawla ni Muro, manalipusin man na. Hindi minarupatawan niya. Kama minilinon niya. Gano'n ito na tawlang ko kung raring niya dito tolo-tolo. Pusing-pusing. Ang gulong isa ni Muro. Bayang kang panggawa na ba? 5 muro na nibaan na ito. Set na din gulong. Apat man. Ang patihan nyo, ang mga napikirin ka na, nang teka mo puno ko pataban, at yan mo nasulog. Yan nyo, reron na buhay ko. Kasi, may siya. Lagi na. Pampaan na lo, na moro-moro siya, na niliboy, na pampapan nila. Nakana mo barangan gulo, nang tagang di. Napanawi pa napat. Ano tatang tirawan, mami napat siya. Hindi mo tupong ang mana. Tupong kasi yung katong, magka. Nakakalirawkan ka lang naman nakatawpore na sinirawkan ka. Tupong na naman ang sarili ang nanginilak ka. Jadi saya kecil tupong na mapanglat ka lang laroy. Agak, ano tupong na? Ako na nakakay. Tupong na, ako pa rin ko na. Naka na marok ko, doya marok ko. Tupong na, apa nyo lang ako? Naka na, apak Frances. Tupong, pagi, yasulu. Naka na, iyo di. Tupong orang ayan. Tupong na sinan niya. Iyo di. Karketong ka na dyan tupong. Tupong, kena pengorok putih kata nak tolong. Takkan kada dapat karai kau kada tahu kan lu pengor itu tolong. Aku tu nak kamu kalau nak tahu apa tahu pengor. Sifat duduk kunrane. Kamana nilang ribalak kamu aja. Si bilangan sapo doa nu. Tak pilih 10 sapo. Kira kan tak pakai pokok timro. Kan punya 10 sapo may mano pagudat nangen. Kaya kaya 10 sapo. Makanya pada pelit ini 10 sapo. Sana pangkulo bisa. Dia pagkalaman na balaan ka na kaya nakapilan. Apa kayo itu manusia sekarang, Pak? Akhirnya banyak masalahmu karena kau tidak pernah mensyukuri yang ada. Selalu dan tidak ada yang pusing. Kaya tahu mo ni? Ya tahu mo ni kulle. Ni kulle ya. Pusing-pusing lah mati di tawa na kaya mati lagi remo mo. Na'udzubillah min zalik. Kaya mantan tahu pikiri. Ano tahu tama dia kalau kaya pikir jadi laku di bawah tua pikir kasi ini siya kenapa mo tuwa-tuwa. May berat dari beca. Sahri ini na ganyan rapena. Ang panangan na ito, gakana sahri ini. Punanak kimbini sahri ini sablan na talasak. Ano ganda, niliyak ka. Kamayang beka ng pirata ni sahri ini. Makasan na ninyo ano kung ikaw bini sahri ini.
Lusin yung kuso ni sarili. Siapa nagapag ko yan? Kasi tulot-tulot to, hindi mo. Nandiyan na to, kamano ba lukang beja? No, taga-anak ka muna. Pati sabi niya, Rukay, huminyan, no ka na saan nalingawan? Kana kaya ses, sa kung nikaw beling sardini. Kana balukan ko tayo, sardini mo na paralo to. Kaya, natagpunin na sa bayban. Eh, sardini, sige Rukay na ko. Sino na uturo ka to? Talas. Kaya, kung tibaso eh. Iya, mintual lah kala na dele. Kau yang bete te ko baso na pasibibuan mo sa ibase. Kamu de sardini no kan sesa ko. Ibase ka man na rapi pa yan na. Mana kurang-lurang ganat yung baso na ko ibase. Kamu kan mo kamay katutuy minang ibase, base katutuy ko. Kuna kan rolo mate ibase udak ko. Ikaw rolo mate jan de base. Kamu nagparo mo mate ya, hirap ko si sibun tuloy ibase. Kaya ko na check, suruga panaraka. Para nilinos ang parang tulog ko siya. Pero mga diba? Panubuhin ko talasan. Ang kanya sa bilang, persoalan rezeki mo, yakin, Allah tidak akan pernah menunda datanya kalau memang sudah saatnya datang. Allah tidak akan pernah mengurangi kalau memang sudah target segitu. Itu berbicara rezeki, sudah ketentuan Allah. Wa min da'watin fil ard illa Allahi rizquha. Abu suolo-olo ka makhluk kan ini ulah kalangasin ngatur-ngaturan dalil. Ano ulit maatur ang tudal nila. Insya Allah, maka jalanilah hidup mo. Nikmatilah apa yang bisa kau raih. Yang penting perbaiki ibadah mo kepada Allah. Dan satu lagi pesan saya, peniru kaji talasan karilin, pajiki paranta tao. Pajiki paranta tao. Nakasi majik ketika raih, minta kau diisi di paranta tao. Jamaah. Oh jamaah. Angapan na parang doon ni bajiki paranta tao. Kaya dari doon ni Sara itu paranta tao lagi kulis salam. La yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Faqatilu rahimah, tao na tapugang pasingayan dari paranta. Apalagi berbicara dunia Pak, kebajikan na punajayagang. Kebajikan na punajay talaga siningay. Allah kepada Nabi menyampaikan Muhammad, sampaikan kepada umatmu, man ahabba ya basatallahu fi rizki, kalau hambaku, kalau umatmu senang aku buka pintu-pintu rezekinya, al yusillu rahimah, suruh sambung sila uhuan, suruh singayngan, luar lagi dan lihat aja Pak. Lino ni bicara, punajaya ganda, jaya pasinnya, lamur gidan, mohon maaf, tidak nak kata bandal ni lamur, kamu kan musim dali kali bapatan tu Pak, dari siapa? Ingkat lamuran nasi, lomolong ni gas, kain tu baju sikit lagi kalau lomolong ni sifat, apalagi punajaya nampak lomolong dali nanti tu jaya ganda, sip pagi dali nanti tu jaya musun. Punaniya tao naganak kiti ng tamar rekalat ko na muso di jay na kurang dali. Kung ka na siya, makakunyong kida. Nang pasangin musun, mulang bibala. Landan ko, kulit pa balag yan. Maano kulutan nang ganyan ka na, mura. Ngayon yung amalo ng panangan, murahan. Kabombe. Masa na kahit balahan. Doon. Ting ka po na jayaga. Jay pasingayan ka. Singingay ki sa bibala pa. Lampar ni dali ka. Tena kopi ribala, tena gola ribala, napacina kaya nginong kopi, napatena ka bombet ka rin bibalata, samping kiri kanan depan belakang, sangingagang, kawawang milay, kiri nga ron nanulapon eh. Kanang, kalo di balak na boray niya kung kiyapusin ka. Pagkuramang, walang ngamin na lalang. Kalo di na boray niya kung ka na, sen ka orong may, sen ka. Kaya man to, hindi mo tayo. Sengkano, pere na din. Ino mo ko. Pasay naman. Betul? Tingkat nyo, bakit sa musun lumpiang pibalan. Napapat kita lasa, lagi kumikul. Suno mo ko, nabatuyan ka na ganyan. Tapos kita ka na musun pangaro. Musun mo. Betul? Hindi pong najayagang, apalagi pibalat, lalo yung pambigyan pibalat.
Kasanan ko ko di na bombe ka po ng bibala. Ano man ito, bela niya naga sinuso, kakera niya kiga sa sibuntun. Kung naman ito rawa niya niya sung guminasa kan ang pagkasinangolo, kung naman sisinik ko pa dulo. Ika po ng bibalat pa. Asalas tulog isibuntun. Nagpako di na kasi ako po na sibuntun, nagpabombe. Kumagay ka lang karatong. Ano ka lang karatong kung magalit na selimeri kayo, kita siya Amerikano ka na chakod. Sa po ni. Asulong sa ribala, sito wagin. Iba lang at tuwag ko. Bago na pas, asito, motorik lang. Kapalay, papalang ka ito. Ang panagana, pasamiro sulog. Ako na ba, lang kami sulog, kanatayan, kanataran lang. Kanatayan, niyan jari-jari sulog. Pero po na, pagandang yun, kung nagay kamatayan, sis, ang pagandang yun. Nakanatayan, nangatawag wala dyan na, mumatayan na, mumakataw si Bombe, dari tadi bombe pagandang yun ko sa sato. Hindi mo na sambi bala tao pa bombe sa kulina. Singay-ngay na sambi bala. Ninin karyolo, tena niya ni ating kabalana. Tena niya pore kalitin ka singay sambi bala. Singay, makanya rolo to sambi bala. Kamali, pag nga nasirbat ang pulong paru. Patke ni Batlian, patke na to ni Batlian mamae. Rano ni Batlian, rano to ni Batlian. Karyolo, tawas si Panganrey pa. Iba na ni kandre ni kandre tong kandre nantan. Kecak may batlian kung natin nato nanggap ke batlian man. Hindi ka matod, kecak mo natin nanggap ke batlian. Then nagaga ito, reolo pasingayan, narajing si sari-sari. Pag-ikat ke reolo, tujujuwa, ito ka nangantar-antar. Nangantar at gangan. Sige, rang minta ligangan na. Rang minta ligangan. Diyo, pingangan na nga na nenek ko eh. Nanatong ni batlian ito cara, dahil tayo pamanyado na, natukunan jugo na nenek mo. At yan, nagkakang jugo na nenek mo eh. Kailangan din nirang na nga. Hindi na jugo na. Binangon tayo jugo na na eh. Kaya magkarat, eh, bali. Padahal may nanginit tujuan na kamay nyo. Kaya kailangan na hinggap pa jugo. Dari Riolo, tali gangan, motan jugo. Tali jugo, motan gangan. Singay, tawa Riolo. Ano naman tonto, malaki sipa, iyer di sari. Irang na yung talagang, ako'y may jugo. Kapag kangangit, tira ni jugo nung tira palumpala sa, kapalitan may. Ako. Dari nirang na yung taladugo, nirang yung talagang, natsakot may pamuniyang. Kalumbulang pinang palijiji. Leo nagyagaya. Nakanal pamuniyan na, teka manusingay na, ako na kamay. Paano po mananggangan na ito mabalikas? Ang pala po na doon ang balikas sa maya. Oh, Tuhan. Ampunin na daw sa ako. Ampunin na sa ako. Pateri, ito, birin na. Ikaw mo niya ampunin daw sa ano. Kung nasa yung mangko-mangko na tawang tulikat ko. Ada ka! Patera ni. Nagkasinibon niyan ko. Oh, Tuhan. Ito, ito, sige na, ito, bagi. Ranno ki anto, nabalikit ranno ki balat. Susakit, nabalikit sus. Siniki po na tabajik-bajik, kinapa sa ito bajik, kiganas siyang. Mahigit na tuwa, ruwa na ranno. Doa, doe. Doe, doa. Doe. Kung nataon niya ganas singay-ngay ng patabajik-bajik, niya ito ba't tuturo? Assalamualaikum. Sarap naman yung eko, ano? Wah, ito gusto na. Nga pa magi Nagwatwak yung turun ng pananganak eh. Minsa, kaya na niya nga pangat. Bukan na nakigas yung sarili din. Sarili nga ngayon ito pindok ko eh. Sarili, pindok ko nagkuha na lang matinudo. Sarili na neng kalhamdulillah. Lay pa nito ka na, benelas. Kaya sa mga ngayon ang tawar eh. Bakit lagi sarili na lang pumanak. Kung na kaya na nangapan yung sarili. Kadahal niya mga nila ano. Kasi dapat bilang niya ang katunangan. Kasi niya kung niya siya. Diba ito? Allahumma anta syafi' la sifat la sifat. Katik paturun gari katik puluh pemalikan. Pemaharin ini. Lang rin men boleh kau doa kan? Kasar gitu pendo. Anda tabi di sini tidak lebar. Lampan. Lepas bagi doa kan? Lepas bagi kasar semangat. Lepas tu bagi kasar doa. Kata majik iya majik pemberikan. Singa kiarin. Ika coba ngombek buat kuntu. Musuh momento. Ano na, tamat ka na ba, barisan, dalas, minatapang. Ano sararin mo kon? Magkana, nagtutira niya na kang manigararin na sana.
Kailan ni sa rin na nagtiyado ni Rukang eh. Kaya na gini. Nakalang tumuti na kasubag niya. Ano matinin mo yung tugan eh. Lada din dodong ito yung nyawa-nyawa. Lada din pakamalak-malak. Kala ko sige yung patuwa. Kasukay patuwa nga. Ang palakkan. Hindi na pa nang malito eh. Ang ngapong. Ano mo na mo? Subat ko yung na pamangka. Nalamusin ko yung nakadagan nila. Waya. At lapit yung nakumpin na po niya pa. Kailan nyo ang kutaan? Ba't tagamay ko? Ba't tutulian? Nga kami. Ubur-ubur magami. Ubur-ubur kami. Kapatid, nakimoy! Ito na kalaw mo. Ate, boy ba? Di? Boy ba? Bagi guys, singay-ngay tao. Kanina ito, beser ng kapapiyala. Managtan din mo ng beser. Talaga sa harap piyala. Hindi. Kapalagi po na anak, beser at pagkuhan, natuto, beser, anak. Para ka na nyawan. Bukan nakawan naman nagpakarama mo baba lahampang to mantani na ano yung pagkari apa na manta mo mana to ay man tau ko tanto minugay tanay ano kaya paano di pertahanan di ba pare main ka baba ning gare ko ikut kalantung ano tao ning pare ko pasti minugay tingko minugay si baba no nay garing kapag pare Sekian lu kecil. Jadi kalau lagi nak besok nak kau dia balik kan? Jadi insyaallah tu kena besok nah. Besok nak ada lah. Kau tengok besok ini buat ni mau mati. Oke, aku nak sikit dia jamai. Apa lagi harus sila berlaku? Ya, ni alih bang putar. Ustaz, apa kan biasa tempat besok sampai bala? Luar biasa tempat besok sampai bala biasa. Kali gimana perbatasan? Karena pernah kulit besar kan begini pun tahu cetin saya ini tahu mua saya dengan nanti kau cara kalian itu mua ya nanti kulit 3 kali tanpa ada soalnya atau sana pun cecen kata kulit 3 kali segede jak goreng karena jangan besar ini kasih ada pada palit kasih pada agora ya tadi juga kenapa nanti palit 3 kali dah selamat ya palit 3 kali selamat gitu. Saan mo nang kasalamat gimana main yun tak boleh pamantang ni kau juga nang mulai mo kali tidak jadi kulit kau panas sana mo saras na bahay kaya dapat talo lama lagi mo sana at kaya ito kulit ang ibala sana mo nang iya di pun nanalle mo tama iyang gina si Rino kauwan ni karagat kalalin ay tampak iya na perbalik ang sura sadar ng politikal apa yang pernah politikal apa na pikiran mo to sinaman wala daw tampa ano ka kulit bangung ibala nang 7 lapis sila ng pisan di akhir kalau memang to ukakali magamaray mo dali bilin na dilamos ang anak yan jangan kalitian na rin sa rimeter tiyanan hindi mo nanulang musik sa rimeter kal 9 meter yan sa ari anak na si tao di man to yung anak ko kali lima ang pagkakitin to lugas siya pinapas kumutulo niyo ba yung rumah tikinir hindi kasi tester kaman niya di kurang na kupag-ingat yan kupikiri kaya sinilino sa tulituli akhirat lang ibantu maka terakhir dari saya malam ini tuloy kapag gubernur pagpalat turanjang nila ipak mo kapinin ng 10 ang pamunit ka lang sa baka mali kemana kata Jawa kapag kadurong asa mo tayo pasangkap ulang na mumutang hindi kilo na nalalang lalarin na siya nataputa iso jadi malam ini saya tetap berpesan Pak Haji Mustafa ikhlas kali main nata sudah memantau menyunggin niat menekan ke barang berharga dari akhirat dan batu ya dia menekan aja duit jangan dipatuang ya kemudian kaman ya anak dibarakai naik sebagai sebuah ujian dan tanggung jawab insyaallah pengorbanan tanah disungut dan barakai ummul khatimah itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kan anak tanda tala sa kanila. Ya kira. Iya, kan dia besi tahun tanda sa berapa? Iya, di para yang bagi di sini bagi ngaling-ngaling naman. Apalagi anak berat ninyo, Pak Haji Mustafa. Anak berat niya tunggil tapi ngasubot lesan di 5 patag ang jawat. Pwede po na nabayin niya.
Kung bayi na nani, mong bayi niya, lakas at tanggung jawab, rin. Kanal lang ito na tanggung jawab. Kapag na anak berat ni, sakit sama matematik, tapi tanggung jawab, anak berat ni, ibalik mo ng tanggung jawab si Benin. Itu beda. Nanti lah kalau ada waktu kita bahas ini. Insyaallah kapag na dibahas ang ilang tanggung jawab ni. Jadi, kalau ada lanjut motor ni. Jadi, sari-sari ko ito ako. Kalau ito yung suka ay mabatiran na siya. Gasta-gasta tadi kan. Itu yang iya. Itu parakan ramah-ramah gitu. Jadi semua yang hadir juga malam ini mari sama-sama memperbaiki angin Ummul Khatimah ya. Kan nyorin Ummul Khatimah binti Haji Mustafa. Mudah-mudahan diterima baju dengan Allah Ta'ala kebatuan sesuai dengan keadaannya. Masya Allah. Nah, bisa naik ke Gasingang Haji Mustafa, mengucap doa Haji Mustafa untuk apa saja ibadahnya. Nakul lala masigap pana namu ko memang itu dengan semua. Ila hadhihi hiya almarhumah Ummul Khatimah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma inna minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruh almarhumah Ummul Khatimah binti Haji Mustafa. Salamatan fid din wa salamatan fil qubur wa salamatan fi yawmil hisab dakhal al jannah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. UAS Lawang. Saya UAS Lawang, Ustaz Abu Asrar Supadi Lawang dari Jakarta, Jalan Kalau di Talak-Talak, Kecamatan Kalisung, Provinsi Sulawesi Selatan, Negara Republik Indonesia. Kunjungi channel YouTube kami di UAS Lawang Channel atau ikuti kami di dinding media Facebook, halaman Facebook namanya Fans UAS Lawang. Jangan lupa sebelum ditonton di subscriber dulu guys. Doakan saya, mudah-mudahan saya tetap istiqomah keliling ceramah di Sulawesi Selatan dan tidak buru-buru meninggalkan Sulawesi. Alhamdulillah dengan doa atas semua sampai hari ini saya masih bertahan di wilayah Sulawesi ini dan belum tergiur untuk menerima panggilan keluar Sulawesi Selatan. Insyaallah sekali andalannya Makassar, tetap andalannya Makassar yang akan tetap di Makassar. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.